اهالی شهر بخارا اساساً به زبان فارسی توجیکی سخن می‌رانند. من هم درون شهر هم اطرافای شهر من بر بالا گفتم قریب 75% اهالی بخارا به زبان تاجیکی حرف میزند. من افسوس میخورم که فرزند نبیره‌های ما مکتب رفته به صنف ازبکی به زبان ازبکی میخوانند و به کوچه برآمدن که خانه آمدن که حرف به زبان تاجیکی سخن به زبان تاجیکی میگن. و این البته برای دانش فرزندان برای دانش نبیرگان بسیار زحمت بسیار میآورد. اکنون من در زمان شوروی خواندم. در زمان شوروی همه وقت خدا و هزار شکر بود که صنف‌های تاجیکی وجود داشت. حتی گروه‌های اینستیتوت پداگوژی بخارا هم فاکولته‌های فیلولوژیا هم دیگر فاکولته‌ها همش به زبان تاجیکی بود، گروه‌ها بودند. لیکن من وای نیست بعد از استقلالیت یگان کس محدود کردگی نبود. خیر بیام که یک زمانی محدود شد بعد استقلالیت. وای زمان‌ها گذشته رفت. اکنون ما باید که بیدار شویم. باید که فرزندان و نبیرگان خودمان رو به زبان مادری خودشان خوانانیم. محدود نیست. فقط حرکت از طرف اهالی خودمان، مردم خودمان، ملت خودشان را حرمت کنند، اعزاز کنند و فرزندانشان را به مکتب‌های صنف‌های تاجیکی روانه کنند. آینده‌اش را فکر کنند که در آینده با همه خیل همچون گذشتگان ما با آدمان بزرگ من امین هستم که از فرزندان ما میبرد. لیکن در سالهای آخر که بچه‌ها در صنف ازبکی و صنف‌های ازبکی میخونن لیکن یگان آدمی مشهور من حالی ندیدم. وقتش و بود گفته استودیم من از سالهای ما که خواندن تمام کردیم بود گروه‌های تاجیکی وجود داشت. بعد اون که مکتب‌های تاجیکی وجود ندارد همه‌اش بسته شد. اگر در آینده ما مکتب‌های تاجیکی رو باز برای مانده خواندن رو به زبان تاجیکی برای مانده مگر البته گروه حق شده می شود. یگان مانگی نیست. یک زمانی شد که سال همین شناسنامه ها رو با ویو نویستن با گرفتن و همیشه همین ازبک نویستن. لیکن پدر و مادران اکثریتون به این بی‌اعتباری کردن. نگفتن که ای برادر من ازبک نیستم، من تاجیک من فرزند تاجیک، من به چه برای ازبک بنویسی؟ از بی‌اعتباری خلق خودمون هم شدیم. من برای الله گفته میتونم من نبیرگانم دیگرشون همش من تاجیک نویساندگی من. چون ما تاجیک فرزند بخارا و چی این تاجیکان بخارا کشیده برآمده رفتم از بخارا. همه‌شون زندگی دارن. این مثلا یک ملتی دیگر رو پس زدن یا وای کردن نی. مثلا ما هزار سالها وجود داشتیم. حتی در زمانهای زردشتیان، در زمان سامانیان هم علم معرفت همیشه به زبان تاجیکی زبان فارسی بود. این با گذشتن مرور زبانهای ما گرفته شد. به فرق نگاه میکنند. و ما باید با ملت خودمان با زبان خودمان فخر کنیم، افتخار کنیم که ما فرزند همه خیل ملت و فرزند همه خیل انسان ها هستیم. من فکر من از مکتب و بعد از شناسنامه ها، از مکتب و از شناسنامه ها وقتی که کودک تولد می شود ما باید به فرق نشویم. شناسنامه وقتی که می نویسند رفته گفتن ما حق داریم که برادر من تاجیکم، اویله من تاجیک، نبیره من باید که تاجیک باشد. میتونید طلب کنید می نویسد، طلب کنید می نویسد. برای چی نمیده؟ اینا برای ماندن در کار، طلب کردن در کار. مملکت ما مانگی ندارد، دولت ما مانگی ندارد در این باره. همه این ملت ها برابر حقوق هستند. همه میتوند حقوق خودش رو طلب کند.
ягон кас монегӣ намекунад. марҳамат, барои чӣ русҳо, қазоқҳо, таторҳо ба забони худашон ва ёшон шиносномаашонро менависонанду мо ба ягон кас бояд мондагӣ не? ин аз беэътибории худамон. мо бояд ҳақ ҳуқуқи худамонро талаб карда тавонем. мактаб синфҳои гурӯҳҳои тоҷикӣ, синфҳои тоҷикӣ ҳосили инро баъд халқамон баъд мебинаду баъд мефаҳмад. агар ҳамин синфҳои тоҷикӣ, гурӯҳҳои тоҷикӣ кушода шаваду баъд бинед ки бо аз мо ҳамин ибни синоҳои аҳмад донишҳо буромадан мегиранд. Садриддин Айнию, Ҷалол Икром барин одамони бузург. вайҳо ҳамашон дар забони модари худашон таҳсил карданд. ҳамин хел мартабаҳои баланд ба буромадан ва асоси сабабаш ҳамон ин ҳамин бадбахтии халқи мо ки ҳозир дар солҳои охир ягонта як шинохта мешудагӣ вай набуромада истодааст аз Бухоро. ягон кас ҳақ ҳуқуқ надорад вайҳоро ӯзбек гуфтам ба. барои он ки ӯзбек худаш вуҷуд надошт то даври реолитсия. миллати ӯзбекро ҳатто ягон кас намешинохт ки буд вай. ин нодурустин. таърихро нафстар донистан дар кор, таърихро нафстар омӯзанд. агар адабиёти ӯзбек аз асри 15 аз Алишери Навоӣ сарф шудагӣ бошад, агар адабиёти мо дар асри 9 аз Абу Абдуллои Рӯдакӣ сарф шудагӣ буд дар Бухоро. лекин Алишери Навоиам дар навбати аввал ба забони форсӣ навистагӣ буд. абдураҳмони ҷомӣ ба вай раҳбарӣ карда гуфт ки ту туркзабон забони худат ба пешравӣ карду забони худат ба навис гуфта бо таҳти раҳбарии абдураҳмони ҷомӣ вай ба забони туркӣ навист. забони туркӣ буд, забони ӯзбакӣ вуҷуд надошт то революсия. ина баръало гуфта метавонам ман. инҳо таъм мегиранд ки устоди Алишери Навоӣ ҳазрати ҷомӣ, лекин ҷомӣ раҳнамоӣ кардагӣ гуфта ки ту забони худат ба забони модарит банавис гуфта раҳнамоӣ кардагӣ вайда. то ҳамон вақт ягонта шоиру ягон нависандӣ вай буромадагӣ не? Ки мегӯяд масалан беруни ӯзбека навистагӣ ё илмҳои тиб гуфта вай менависад Абу Али ибн Сино. барои чӣ тиб илмлари гуфта навистагӣ не? савол худ аз худ пайдо мешавад. ва ягон кас ҳақ надорад миллаташа вайрон кардан ба. ё ҳамон Абу Райҳон беруниам ҳам ба забони форсӣ навистагӣ. ҳатто биз зодаи ҳамон тарафи Хоразм бошадам вай ба забони форсӣ навистагӣ. ягон кас инкор карда наметавонад. ин акнун гуфтам ку бадбахтии ҳамин халқи худамон ки беэътиборӣ кардагӣ забони модарӣ ба. хай акнун тазиқам шудагӣ аз боло мана чӣ хеле ки бигӯед шиносномаҳо менависанд Ӯзбекистон ӯзбек навис. лекин ана мамлакати ҳамсоя Тоҷикистон ман наздики рафта омадам. мактабҳои ӯзбекӣ давом дода истодааст. гурӯҳҳои ӯзбекӣ ӯзбек менависанд, тоҷик менависанд. шиносномаҳошон ба ягон кас вай намекунад, таҳдид намекунад. мо аз барои он ки халқи мо ман фикр мекунам ҳақ ҳуқуқи худамонро наз намедонем. паймол кардем да. аз барои ҳамон бедор шавем. мо хайд акнун мо ҳамзабон набошем.